لا إله إلا الله الله رب العالمين وصلاة الملائكة محمد الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة ونصح للأمة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل ربه وعبده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه واتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فبذلك نفلح وننجو من سخط الله ومن عذابه في الدنيا والآخرة. ثم أما بعد، أود في هذه الخطبة أن أعرض لكم حوارا إيمانيا ونصيحة دار بين عالم من علماء السلف الذين اشتهروا بالزهد والورع والتقوى، وبين خليفة من خلفاء المسلمين الذين أنجزوا وفتحوا البلاد ونشروا العدل. حوار لا يستغني عنه عالم ولا ملك ولا جاهل ولا غني ولا فقير، فلكل واحد من هؤلاء نصيب من هذا الحوار الإيماني وهذه النصيحة التي خص بها هذا العالم هذا الخليفة الراشد. وقبل أن أدخل في هذا الحوار سأقدم مقدمة موجزة عن هذا الخليفة، كيف نقل الخلافة والملك إلى عمر بن عبد العزيز، مما يدل على التقوى والورع والخوف ممن يعين خليفة للملك. يتي الله سبحانه وتعالى تدو ماوندو توودو سنيدو هاندو يتودي جارنا مانتا الحالي جدين فو فewndo newende, fewndo sattende, fewndo maral, fewndo fadal, fewndo polgal, fewndo folegol e alhaaliji ɗin fou ɓay kala ko watta kon ko kanko waɗi, ko hoddira kon latatako, ko yo jarne, ko yo yette, ko yo mante, ko yo muñe kadi e ñawoje makko ɗen fou. La budda an nu'mina bil qada'i wal qadar, ko bese wona e julɓe jaɓen gomɗinen hooloɗen koddoroye aji Allah ɗin, sharrihi khayrihi wa sharrihi, bone mum on e moƴƴereji mum ɗin fof. En yetti Allah subhanahu wa ta'ala, o mawnuɗo, o towuɗo, o lanɗo mo follatako, o wawɗo mo ronkata, o mo tawata ko yimɓe ɓen fof yehi ha ronki kon kanko imo wawi wadde ɗum nde wotere. Li anna amrahu wa qawlahu bayna alkafi wannuni innama amruhu ida arada shay'an an yaqulahu kun fayakun. En yettimo hiɗen qirro ko kanko woni Allah goto reweteɗo, o ala ɗimmo, o ala tokkal, o ala nando. hiɗen seedano nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko Allah nelirimo giggol e hoolare. hiɗen seeda o yottinno, o laaɓani en reedu, o acci en e laawol diina, laawol tawhid, hentingol jalbugol jemma maggol e ñalorma maggol no fota ter. yo Allah juula e makko, juula e sahabaɓe makko ɓen,
juula e hoore kala jokkuɗo dina ka ɓe jokkuno kan julɓe Allah musidɓe tedduɓe mi wasiyo hoore am mi wasiyo on onon kadi hulen Allah huliren Allah ɗoftagol mo ndaara ko welatamo kon waɗa acca ko haɗi kon iwtira ɓaawo nelaɗo makko on ŋato jogito sunnaji nelaɗo ɗin hara wo paali ɗon hara accitali hara jokkali shirku hara jokkali bid'a hara jokkali piiji sincaɗi hara jokkali faale wonki ma mbeleɗe woɓɓe goo sen waɗi ɗum haray en malama en daɗi tikkere Allah en daɗi lette Allah ɗen ka adnawo kala harawo ko ɗum ɗo ɗaɓɓa mo heeɓi ɗum haray o heeɓi si ɗum feƴƴi o khutba ɗo mi faala andintinde en yewtere no wanno hakkunde yimɓe ɗiɗo karamokojo e karamokoɓe l'islam andiraɓe ruuɗagol andiraɓe kulol Allah andiraɓe rentade no wiye salamata ibnu dinar al aqwa al a'raz al madani karamokojo jeyaɗo e tabi'ina en wurduɗo e sahabaɓe buy kanko yano nelaɗo yewtere wonde hakkunde makko e khalifa julɓe lanɗo moƴƴunoɗo nunɗuɗo sakutuɗo nunɗal hulaynoɗo Allah yamirayɗo ko moƴƴi haɗa ko boni no wiye Sulaiman ibn Abdul Malik ibn Marwan al Umawi Abu Ayyub oɗo lanɗo e o karamakojo ɗo yewtere waɗi hakkunde maɓɓe nden yewtere hinde concerni lamɓe ɓen hinde concerni karamako ɓen hinde concerni mawɓe ɓen hinde concerni yimɓe ɓen fuu nden yewtere sinde yewtama mo be heɓay ton geɓal mo be wooday ko yaadi yi'ay ton hoore mum ko tintorgal dariɗo wo o yi'ay hoore makko ɗon o anda ko kanko woni hombo ko e ɓe yimɓe moƴƴuɓe attinoɓe konnguɗi maɓɓe ɗin e kuuɗe maɓɓe ɗin e gurdam maɓɓe ɗan ko ɗon yi'itoto ɗen anden ko enen woni homɓe ko e ɗimmojo ma on andata ko an woni hombo siɗa kelɗima sa kelɗa no hani ko janggen ko honno ɓen wuurirno ko honno ɓen wa'uno ko honno ɓe suusuno ko honno ɓe hulayno oɗo karamokojo piiji tati timmi e makko moɗin timmi e mum wo haray no tangina Allah yiɗaymo al ilmu wal wara'u wa shaja'atu himo andira gandal ka gandal himo andira gandal few himo andira kulol Allah himo andira renare himo andira cuucal ko tawata buy takkoto kon si tawi ko gonga kanko o tumba e wowla ko yalti wo yo yaltu ko waɗi adna on himo wanno adna on fayda mere fus ñande goo woɓɓe ari wulliti ka makko ɓen he piriji ɗin towi joni gurdam metti fi o wi taw mapo min dow mi sunaki ɗum mapinalan on fota e mapade ana kadi ko waɗi arsukunoɗo on fewdo ko hoyi on ko on arsikata on kadi fewdo ka satti ɗon ndaare piiji ɗi dollar ƴaway ɗo piriji ƴawa kono hatta dow wuure en hirtoto en soƴƴay o wita mapi on o wi mapine on si tawi boneji mon ɗin towi moƴƴereji mon ɗin jolti o wi ko ɗon fotɗon e anude suno maapo o wi kono fi gurdam acce ɗum ko juuɗe Allah woni ko adimi addude nde yewtere ɗo hakkunde maɓɓe mi faala ardinde seeɗa fi o lanɗo mo o yewtidi ko honno on wanno passation de service hakkunde makko e lontinoɗo mo on ɗon andi kamɓe hari ko lanɗo on toɗɗoto lontotoɗo ɗum on wiya yimɓe ɓen fof kadi yoɓe waɗmo mo baya yoɓe ƴettanmo aadi ɓe wonda hakkunde maɓɓe Allah wonde oɗo ɓe jaɓi o wonayi lanɗo maɓɓe tuma o laamiɗo ɗo maayi o koko ronidirte ko noon feƴƴirayno joni noon o ko suka Sulaiman ibn Abdul Malik o ko paykon laami ko suka ɓay ko duuɓi ɗiɗi e seeɗa o laami ko o ñande ko o mayata tawi komo duuɓi 37 ñande goo juma no fokkita
o naati o pari o watti coñci lanɗo o waɗi parfum o tinti o ndaari o inni almaliku shab o wi wallahi ko lanɗo suka roi jeune jo emba ɗum no foti emba ɗum no laba o yalti o fokkiti julnugo kanko julnta juma kanko woni khatibu on kanko woni imamu khatibu wona sifa lamɓe joni tawata julgol naɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam kamɓe koɓe lamɓe koɓe karamakoɓe ko kamɓe hutumbinta kamɓe julnata o ari o julni o gayni o hooti ka suudu makko o hewti ka pale nawna reyimo fip o wi mi nawni wonɓe takko makko ɓe mbatulaɓe ɓeyni no excellence ɗum na hay fof na ɗum ɗo ko ɗumani o wi he nde nawnare ɗo nde ɗo accatala ye o maki ko hulɓini taw ma ko ɗum o inni awa gasi o yahi ka suudu o waali hiɓe jogino systéme kamɓe kadi ɓattiɗo e systéme joni jo on hiɓe jogino wiyeteɗo conseiller spécial ko on ɗon kadi woni secrétaire général à la présidence ko kanko kadi woni hoorejo protocole on ɗiɗo fof ɗi poste ji ɗo fof ko kanko puisque ko kala naatowo ka khalifa on ko kanko naadatamo kala ko khalifa on faala ko kanko taw o diisinoto yomi waɗu ka yomi accu o wiyama ɗum ɗo no moƴƴi waɗu ko tuma o andi kanko si goɗɗum hewtoya si décret yalta ko neɗɗo jogiiɗo poste ji ɗuuɗuɗi mooɓidiraɗi enen fewn ɗo no détacha oɗa ɗon halfinanɗa ɗon halfinanɗo hari fof ko kanko on no wiye radia ibnu hayawa o noddi on o inni nde nawnare ɗo musique kande accayla addanin kaydi o addanimo kaydi o windi goɗɗum o suuɗi o inni masa turi ko no falla o inni mi sikkami hisa nde nawnare ɗo mi faala noon ndarude ko hombo lontotomi tawi ko ɓiɗɗo makko hay mo helli faga taw kanko tigi ko suka mo 37 ans tawi ko ɓiɗɗo makko mo helli faka o windi joni a wasi mi maayi ko oɗo lontoto lan haray on foppu waɗemo mubaya wotanemo ɓay o windi ni kaydi o yawi ha conseiller jo o wi mimma yahfadu alkhalifata fi qabrihi an yuwalliya ala almuslimina rajulan salihan la ilaha illa allah man yastati an yaqula hadha alqawla al'an o wi no jeeya e ko wallata khalifa on o heɓano o waalore ka gabru makko o deeƴa hara lette gabru nangali mo hara o ɓittinaka tan o lettaka bakkatuji ɗi o waɗali tawoyalimo ton no jeeya e ko wallatamo ɗum yo lontin e hoore julɓe ɓen neɗɗo moƴƴo ɗum tawi lanɗo on ko nanowo ko wowla hulowo allah o ƴetti kaydi ndin o seeki o wallini woy maha tara fi yazid ibne abdilmalik la o wi maha tara fi daoud ibne souleyman o wi awa ko honno yirɗa noon e ɓiɗɗo an wiyeteɗo dawuda on mi waɗa on ɗon o wi on ɗon o ala ɗo himo constantiniya ka woɗɗi a anda o no wuuri a anda o maayi si a windi yo o lontoma tawi jaka o maayino a huɓɓigere a ciɓawo ma o wimo joni a wannon ko on boyiɗa o wi he excellence ɗo ko feere moɗon tine min ko minni on tun ndaare mo lontin ton on ara ko gorko moƴƴo hulayɗo allah o miijiti o inni maha tara fi omar ibne abdoul asis oɗo omar ibne abdoul asis ko honɗum yiiɗa e makko on ɗon noon ko ɓe ɓi baba goto na ɓe baba goto himo jogui noon baba goto mi jogui hicham on ko ɓe baba goto waare wotere himo jogui yazid on ko ɓe baba goto waare wotere oɗa ko ben maɓɓe woni baba goto o wi ko honno yiiɗa e o wi ha gorko moƴƴo andiraɗo nunɗal andiraɗo kulol allah andiraɗo peewal o wi addanan kaydi go o addi kaydi o windi o ni
o wi kono simi waɗi o ɓe baba gotoɓe ɓe accata o heɓano laamora ɓe dartoto ɓe wiya yaltika suudu maɓɓe woɗɗitike ɓe o wi awa joni ndaare no ñeñiniron o wi gasi joni mi waɗay kadi goɗɗo mi inna si feƴƴi e makko mi innakko yazid ibne abdil malik idan yadanun mi inna awa si feƴƴi e on ɗon awa ko baba goto ango yazid o wi ɗon ɓe ɗoftono ɓe nano muñoɗen tum ɓay si iwe e makko ko kamen artata hara inen wawi muñade ɗumannoɗen o wi on tumati ɓe hawtita o ƴetti o windi ɗum ha o gayni o ina noddana sahibu shurta sinama sahibu shurta on tumati ko chef état major on fewdo ɗo kanko laami kala haɓɓitiɗo o wi noddanan on inna yo moɓanan ɓeygure anden fof ɓiɓɓe marwana ɓen fof cuuɗɗinɗi ɗi noon yoɓe mooɓe nokku nguutu si ɓe mooɓike o conseil an ɗo o yahay o yeetoɓe wonde min nomi lontotoɗo on kono himoye kaydi wowlatake ɗo emi mayde yoɓe fof noon ɓe inno ɗon ɓe woti ɓe newni ɓe waɗimo mo baya ɓe ƴetti aadi wonde kala mo inde mum yaltoyi ɓe ƴettimo ɓe fof ɓe moɓodiri o on tumati ɓe ari ɓe wowli ndi kaydi ɗo o lettre ɗo on mbaɗo wala kace on yi ko kace khalifa on inde goɗɗo nder ga o wi ko on o lontini on fof ko yon wi on jaɓi on woti on ƴetti aadi ɓe fof ɓe wi inde wonɗo nder ɗo on e nder ndi kaydi ɗo on min jaɓani oɗo yo oɗo laamo yo min ɓaawo si oɗo fatike o wi on waɗi ɓeyni hi ɓeyni kono meɗen faala yaccu men naata men yiya khalifa on oyni probléme ala ɓe naati ɓe wi ɓe naɓi toon kaydi wowlani men ɗum ɗo chef état major on e conseiller ma on o wi ko min wi'i ɗum o wi ndi kaydi o sappi kaydi ndin e junngo e radia o wi inde mum woni ɗon wo haray mi torike on fof ɗofto e on ɗon ta on luutodiri so on luutodiri ayɓe mon ɓen ɓe heɓay laawol ɓe pottidiray on ɓe lanca laamu mon ngun on jaɓi ɓeyni min jaɓi min weltori ɓe yalti lande men bimbi mum o faɗɗa tawi kanko tun e conseil wonde toon hay sonnajo ngala toon ɓe jaɓataɓe nara ka darul khilafa radia o wi ɓay faɗɗere nden ari tum mi yilti mo mi fewtinimo qibla o wi radia hewtali na ko kañum ni kono hewtali accam mi wondita kami wattiri ɗo o faɗɗa kadi o wi mi yiltimo o inni accu hewtali ko kañum ni kono hewtali woni ɗon seeɗa kanko tigi khalifa o yiltani hoore makko o fewtu qibla o inni ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah o ɗaani radia buumi mo ha moƴƴi ɓeygu lanɗo on ari o wi a hiɓe huyli taw yilto o yilti o nodditiɓe ka juulirde concernuɓe ɓen proche ɓe ɓen o wi awa hiɗen wanduno goɗɗum hanki on fof fillite ɗo ɓe fof ɓe filliti o wi sahibu shurta on chef état major on daro o wi hatta ahkamtu l amre ha mi andi joni mi lanni maîtrise de piiji ɗin fof mi fonti kaydi ndin tawi no windi toon bismillahi rrahmani rrahim min abdillahi souleyman khalifati lmuslimin ila omar ibne abdil aziz wallaytuka alkhilafata wa min badika yazid ibnu abdil malik fajtami'u wasma'u wa ati'u tawi mi diwi fewndo ko ɓe mottodiri ɓay ɓe naati ka khalifa o wiyetike ɓe ɗum ɓe yalti tum omar ibne abdil aziz ari inni oya conseiller jogo inni acci yeetoɗami ɓay hiɗen weldi enɗan no hakkude meɗen giggol no hakkude men yeetoɗa si tawi ɗum ɗo no concernin mi si tawi komin toɗɗa mi eto mi fuuto law ado lawade mi toromo yo yaafola o inni wallahi
khalifa on lando on halfintalan gundo mi yetoma on gundo hewtali kamen haldi yo mi wolu ɗon mi watta o yahi mo wulla seytini o yahi Hisham baba goto lando on ari kisan wonni ene yiyeto lam miɗo andi ko hara miɗo tangini ko min woni ka nder inde am woni ka kaydi ɗo kono joni mi faala confirmanami ɓay miɗo andi ala ɗo handuɗo e ɗum ɓuri mi min o inni wallahi mi wowlantama hunde khalifa on inni tan mi wowlan hay goto ha hewta kamen haldi ɗo mi watta few seytini o wi ha mi anda si tawinamin goɗɗum waɗay on tumati ɓay noon o wowloyi awa ko Umar ibn Abdul Aziz khalifa on lontini fo immi waɗi mo baya ɓe wi men jaɓi men nani men ɗoftike Hisham inni min mi watta mi baya mi firti chef état-major inni mi taƴay dande ma nden joni yahu immoɗa waɗa salminama waɗa mo baya sina ɗum joni hoore ma nden yiɓi o immi koyɗe makko ɗen no daaso o daaso do ɓeni sa faala rugay o yahi o waɗi mo baya ko o lanɗo ɗo lontinirɗo ni au pouvoir ko o ɗo o iwi Dimash hari on tumati ko toon capital ngal woni o ari hajjugol ko fi ɗum wonnage yewtude ɗo nden yewtere wonde hakkude makko e o karamakojo ɗo wiyeteɗo salamata ibnu dinar al araj ko nden yewtere wonɗen e sifare ɗo seeɗa ko woni hakkude maɓɓe oɗo lando o iwi Sham mo fokkiti hajju o ari o rewi Madina o hewti tun ɓay o weeri o inni ene no woodi ɗo karamakojo wurdunoɗo e sahabaɓe buyi miɗo faala min yiida min hiwrodira ɓeyni no woodi meɗen andi ɗo gooto kono mo metti fino min sikka he waray goy o inni yahe to inno miɗo faala min yiidu ɓay tawi yimɓe buyi no anda silanɗo chef de l'état hewti e région haray no anda yimɓe mawɓe gori ɓen administration on ɓe en foppo aray tawi foppo ari hiwɗinoke fof no jooɗi no mbatani e to on tumati oɗo salamata ibnu dinar o hewti lanɗo hiwri magani o inni ko honɗum woni ma hadal jafa ko honɗum woni ngol huccugol ɗo angal hakkitagol e amen jafa ani ko neɗɗo tawa o ala ha ñani no mettuɗo fi mo ala haaju a hunde o wi o wi a andala ha hande a yi Allah mi andama ha hande ko honɗum jafa wonta hakkude min jafa ko wonta ko hakkude yimɓe andidirɓe si tawi mo andi on ari ɗon o yeeya haali iwrimo ma moƴƴake makko inne waɗi jafa kono fus mi andama andala on tumati lanɗo yeƴƴiti karamakojo goo e karamako maɓɓe Muhammad ibn Shihab az-Zuhri tawi ɓe wondi ayi on tumati no waɗi karamakoɓe go wonduɓe e laamu ngu e karamakoɓe woɗɗitiɓe laamu ngu kono hono qasmu mushtarak karamakoɓe ɓattiɓe laamu ngu ɓe ɓattorali fi mbattugol ɓe fi wowlangol ɓe ko welataɓe kon fof ko ɓe tawsi ɓe pottike ɓe fof ɓe akkidilamɓen ko ɓe faala kon ɓe wajakiɓe haray moƴƴa ɓeya ɓatti fi laaɓangol ɓeya reedu ɓeya woɗɗiti fi hulgol fitina simi ɓattike ɗon jooɗi ɓe okkorilam ɓe danki kelam mi yiidama e maɓɓe no gasa mi huloya wowlugol goonga sabu intérêt ji ko ɓe joganimi kon kamɓe ko noon ɓe wawno o yeƴƴiti o wi o wi Zuhri o wowli goonga sadaga ko goonga wowli ko min falji ana ahta'atu mi falji ko tuma huwondirɗa e goɗɗo si innoya moodi an ko a dugula kono wiya goɗɗo ko dugula hay on huwondirade hay on andidira a tooñi tayib ko honnon o wi lanɗo on wi o wiya aba hasim ma lana nakrahu lmawta qala ammartum dunya wa kharrabtum alakhirah fatakrahuna alkhuruja min albunyan ila alkharabi qala sadaqta ya aba hasim o wi ene abou hasim karama koye mi lanndo on o wi ko fi honɗum menen ɓe lamɓe meɗen añi mayde min yiɗa mayde few ko fi honɗum o wi ko simple o wi on wurniti adna on mahi paleji on mahi kuɓeje on soodi on waɗi adna on ɗo on wurniti few kono lahara on on bonni on yirbini ton koko liɓa ton ko egga ko saabeere neɗɗo yiɗa iwgol
ka miside o yaha ka saabere o wi ko ɗum wona goɗɗum go o wi wurntuɓe laakara ɓen hiɓe yiɗi yaltugol ka aduna ɗo ɓe andi ɗo ko kaso lanɗo on wi a wowli gonga on to maati o wi layta shi'ri malana indallah gadan o wi ene karama koye fotno hara mi anda ko honɗum men mari ka Allah janngo honno men tawroyta Allah qala karama ko jom wi e irid amalaka ala kitabillah qala wa ayna ajiduhu min kitabillah qala Allahu ta'ala innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim o wi sa falam andude ko honno tawroyta Allah ko honɗum marɗa ka Allah ko honno wa'oyta yeeso Allah golle ma ɗen weeɓitiɗe ka deftere Allah anday ɗon o wi ko e aya hombo ko honto e deftere Allah nde mi yiyata ka mi weeɓitata golle an nden mi anda ɗon ko honno mi tawoyta o wi ko ndaaru ka alqur'ana Allah no wi ton ñande darngal yimɓe moƴƴuɓe ɓen hiɓe e nder nemaji ka aljanna yimɓe bomɓe ɓen hiɓe ka yita jahannama ndaaru ɗon golle maɗen si ko moƴƴe ko a moƴƴo haray ko ka aljanna kaka nemaji kaka ɓuttu kaka teddungal si tawi ko aksumum haray koye bomɓe ɓe jeeyaɗa awa haray ko ɗa kadi lanni o wi modi a wowli gonga o wi kono ayna rahmatullah yurmede Allah nden ko honto no woni awa si tawi ko tew e tew sa woni bonɗo ko ka yiite sa woni moƴƴo ko ka aljanna honto yurmede Allah nden o wi ɗum kadi na ko metti fi inna rahmatallahi garibum min al muhsinina yurmede Allah no ɓatti kono noon ko moƴƴuɓe moƴƴinoɓe ɓende ɓattani o wi ɗo kadi a wowli gonga o wi ene ko honno noon hewtogol ka Allah présentagol ka Allah ko honno présentoɗen yeeso Allah sen hewtoye ñande darngal o wi no newi o wi moƴƴinnoɗo ka aduna ga simo hewtoyde ka Allah o présenté ka Allah no wayiwa neɗɗo accunoɗo yimɓe muɗum e ɓeygure muɗum yahi safari wono e neeɓi o aroy noon o inna awa mi ara ñalande kaari mi hewta ñalande kaari habbelan ka aéroport no o jaɓɓorteɗon noon o weltane o wewlane o lunne o tolne tawa piiji ɗin fof no eɓɓana chambre on no para dankikin no para piiji ko ñiddi ko fof no pottina o wi ko noon neɗɗo moƴƴuɗo on jaɓɓoroyte ka Allah o wi amma bonɗo on ka aduna ga ko honno hewtoroyte ka Allah no wawi wa maccuɗo doguɗo laawoyi fuuti laawi jeyɗo ɗum on waywa wonɗo rebeljo e lanɗo dogi kono laawimo yahay wonoy to woni opposant yenni ala ko wowlaali on noon nangue adde o wi o adde noon ka jeyɗo mo inna aha ko anditamo haɓɓa o wi oɗo bonɗo ko ni o tawroyta Allah Abdoul Malik wulli fa baka o wulli ha yimɓe ɓe fopp wulli ha fopp ani maapi ɗum ɗo ko waajo o andi o peesi hoore makko ɗon o andi neɗɗo wo neɗɗo sa ndaari golle maɗen a ndaari ko Allah wi kon fi yimɓe golleji yimɓe no yoɓirte noon fayda classe e hoore ma ɗon ko woni a fellitita kono haare no ɓatti o wi ɓay o wulli ɗon ha o wulli hito ngon toowi mbattula fof wullinkinno toon si laamu lanɗo wulli fof mbattula fof wullinkinno toon on tumati o wi ya aba hasim kayfa lana an nasluha o wi ɓay wayi noon joni menen ɓe lamɓe ko honno mi wawata moƴƴirde hande kadi a yi alhaali kam en fewndi ɗon o wi ta'khuduhu o wi tada'una ankum as-salafa wa taqsimuna bis-sawiyati wa ta'diluna bil-qadiyya قال كيف المأخذ من ذلك قال أو كيف المأخوذ من المال في ذلك قال تأخذه بحقه وتدعه في مستحقه في أهله قال يا أبا حازم فما أعدل العدل قال كلمة صدق عند من ترجو أو تخاف قال فما أسرع الدعاء إجابة قال دعاء المحسن إليه للمحسن قال فما أفضل الصدقة قال جهد المقل
fil ba'isil faqiri la yutbi'uha mannan wala adha. O wi jonno kono men moƴƴitirta men ɓe lamɓe ɓaawo men wayi ni. O wi on accay bewre mon nden, accon fantingol ƴettugol jawle ka faɗɗen gera ko faala, ɓurtina ñaamugol, ɓurtina yaragol, ɓurtina ko waɗɗete, ɓurtina ko hoɗete, on accay ɗum. O wi sendiron nunɗal foti noon fof hakkunde laamaɓe ɓen, laamateri mon ndin. O wi ñaawiron nunɗal tawa bonnuɗo wo bonnuɗo o hettay coggu bonnere makko nde, moƴƴinɗo wo o hettay kadi coggu moƴƴere makko nde. O wi joni noon ko ƴetta e jawdi ko laamu ngun ƴettata ko honno kadi ɗum gasirta. O wi jawdi ndin ko ya ƴettirndi e haqqe e goonga kadi haani ƴettugol ɗon, wotta faw yimɓe ɓen ɓayya ɓuri ɓe doole, taxi ji e impôt ji ittinaɓe, ɓittinaɓe, tampinaɓe, jattaɓe, wala ɓe ko faala o mooɓa jawdi ndin. na noon ƴettir jawdi ndin e hoore goonga no haaniri noon. O wi on tumati waɗa noon ɗi jawdi financandi kadi e hoore goonga e hoore handuɓe ɓen, wota jonnude yimɓe yeenaɓe fiyoɓe daranoma e hoore tooñe, wota naɓo ɗum e banque ji ka woɗɗiti, wota jonnu ɗum siɓɓe tun e weldiɓɓe tun e daraniɓe ma tun, acca yimɓe luttuɓe ɓen, ɓen kadi ko allaamiɓe tawa ɓen no ɓe heɓata moƴƴereji ɗin fof. O wi sa waɗi ɗum haray on hetti laawol ngol. O wi ene nunɗal ngal fof ko hongal ɓuri wonde nunɗal. O wi ko a wowlalngol konngol goonga, wowlanangol mo tañƴinorɗa emo huluɗa, mo tañƴinorɗa, joganiɗo ma intérêt ji, okkorowoma on patron ma wiya alaji en ɗo ko onon bonnigoy, alaji en on tooñi, alaji en naani, acce ɗum alahaji en onon ɗum ɗo do rente e ɗum, wonta on waɗ ɗum har noɗa andi intérêt ji ma boyno e juuɗe maɓɓe. Ha wela fi o imamo hulɗa ɓattoɗa lanɗo on, chef de l'état, chef état major, premier ministre, inna hay ko eɓɓuɗon ɗo ko moƴƴa, accu ɗum ɗo ko ɗum ɗo yimɓe moƴƴuɓe attanoɓe en ɓurdi en, enen hannde ɓattiɗo lanɗo on o ko haajuji mum personnel ko ɗum woni mo e hollude, daranomo e hoore tooñe, ɗaɓɓiramo kadi tooñe. O wi sa ɓattike mo hulɗa, so bonni innamo naani ɗum ɗo moƴƴa. O wi ko ɗum ɗo ɓuri wonde nunɗal, ɓurgal wonde nunɗal ngal ko ɗum ɗo. O wimo ko du'a hombo ɓurata jaabade. O wi ko du'a moƴƴaɗo e mum mo o du'ani moƴƴiɗo e makko on, on no ɓuri yawde ko pratique. O wi sadaka on fof ko hombo ɓuri moƴƴude. O wi ko sadaka mo mara buy, so okki baaso ɓurɗo mo baasal, tawata hara himo yawi wurin ko okki kon, o jokkintinta ɗum baji, o lorrita ɗum mo okki on. O wimo ene man akiyasu nnas, yimɓe fof ko hombo ɓuri ƴoyre. qala rajulun zafira bi ta'ati llahi fa amila biha thumma dalla nnasa alayha. O wi ko ɓuri ƴoyde e yimɓe ɓen fof ko neɗɗo yiiɗo ka ɗoftare Allah woni, ƴetti kuti gollitiri ɗoftare Allah woni ko ka sadaka watte, woni ko ka gonga jingante, woni kala moƴƴere on tigi yahi ɗo ko moƴƴere ko ɗoftare Allah ni. O wiya ɗum ɗo mi ko geɓal am, o ƴetta o gollira ɗon ɗon, o tindina yimɓe kadi yoɓe waɗu, ha a waɗe hunde kaari no moƴƴi goy, ɗum ko ɗoftare Allah goy, Allah no yiɗi ɗum goy. O wi ko oɗo woni joƴu ɗon. O wi man ahmaqu nnas, wo yimɓe fof kadi ko hombo ɓuri wonde jofojo, komojo, dugula, mo anda hay fus. O wi rajulun irtata fi hawa akhihi wa huwa zalimun fa ba'a akhiratahu bi dunyahu. O wi ko ɓuri wonde jofojo e aduna ɗo fof ko neɗɗo daraniɗo ɗimmojo mum fi ko welata ɗimmojo makko on lawade mo tooñi e hoore ɗon, o daranomo ɗum non, o sembinamo, o mono sabu ɗum, o welto sabu ɗum, o ƴawa sabu ɗum, o finance sabu ɗum, o waɗa piiji fi ko ɗimmojo makko on welata ɗum, ko o faala kon fi yo ɗum laato tele ko e hoore tooñe. O wi oɗo o yeeyi laahara makko on fi yo aduna goɗɗo moƴƴu. fama aksara haulai alhamqa, embano ɗuuɗi hande ɓe bulawɓe wawɓe non honno, darano goɗɗo fi yo heɓu laamu, fi yo heɓu teddungal, fi yo heɓu
tawa mo andi ko e hoore tooñe himo wakkili fenugol fii ɗum himo wakkili finance ugol jawdi fii ɗum himo wakkili yennidirede fii ɗum himo wakkili piji ɗin fof yeeya teddungal makko yeeya teddungal leydi makko yeeya fof fii tun yo oɗa heɓu teddungal heɓu laamu e hoore tooñe ha ulayil hamda kusur ɓen bulawuɓe hande yimɓe ɗuuɗi e leydi men ndi o wi hallaka an tashabana fa tusibu minna wa nusibu minka o wi joni men fokkiti menen faala yaade makka hajjugol ene en yadata heɓa e juuɗe amen men heɓa e juuɗe ma heɓa e juuɗe amen wondugol e président o hôtel ji ɓuuɓuɗi towuɗi 5 étoiles cortège piiji ɗi fof ko yo woncite ndeɗa wango a ɓiƴodita e goɗɗo fof hara police no dari arata an kadi ɗum ara an kadi he lahu akbar arata wonda e amen minen kadi min heɓa nafoore maɗa ɓay ko a karama ko jo wajoɗa amen wonde ɗum ɗo e ɗum ɗo he gala kalla o wi yo Allah dandam subhanallahi mi watta o wi lima ko fi honɗum lanno landimo ko fi honɗum hayta yaade qala inni akhafu an arkana ilaykum shay'an qalilan fayudhigani allahu difa alhayati wa difa almamati thumma la yakunu li minka nasirun o wi miɗo huuli wondugol e mo'o haami oñora e moɗon hunde seeɗa ñande goo tun ko weli kon tawa wonde hay si on faljita mi suusa wolde ada tawol ɗum ɗo gita ɓe seytinanaylan o anditi o aya wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum nnaru wama lakum min allahi min waliyin wala nasir min dunillah min waliyin wala nasir ta on oño ta on bakodir ta on sembinɓe toñoɓe ta on wallitoɓe ta on tambitoɓe ta on daranoɓe ta on dartodo e maɓɓe so on waɗi ɗum lette Allah ɗen hewtay on tikkere Allah ɗen hewtay on si ɗum hewti haray o mara hay goto dando on o wi ko ɗum mi huuɗi yahe yo wawa wadde toriki Allah yo Allah hebbinan en sifa salamata ibnu dinar aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبع آثارا واقتفى حاجوني جوكو دو حقو نمأبه لندو كونو وي بايو عندي جوني بيادتا قال يا أبا حازم ارفع إلي حاجتك قال نعم تدخلني الجنة وتخرجني من النار قال ليس ذلك إلي قال فما لي حاجة سواها لندون إني كرمكوجون إني أبو حازم yeeto lan faaleji maɗin haajuji maɗin fo wol nanɗi mi ɗo e ɗo mi huntane ɗi la ilaha illallah chef de l'état lanɗo on inna fewtite inne wowranan kala ko faalaɗa ɗo mi huntane ɗo haaji on joni julɓe Allah siko enen wowlana ɗum ko honɗum wiyete miɗo faala tumbere leydi miɗo faala suudu miɗo faala nomede e postu kaarijo miɗo faala waɗnede ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo taw si enen fewno ɗo lanɗo no fewtan inna wowlana ko faalɗa komi waɗane inna ha ko ya accu toñugol accu memmingol guere accu memmingol fitina hombo watta ɗum lamɓe men ɓen e bongol muɗum ko wonɓe takko maɓɓe ɓen ɓuuri bonde ko ɗum ɗo Allah jarri bori ɗe leyɗe tentiniɗe ɗe Afrique Allah mooɓana yimɓe bomɓe tun lamɓe ɓen wonoɓe takko maɓɓe kono noon ko bonɗo ɓannata bonɗo ko ɓay ɓe moƴƴa kamɓe kadi ko ɗum si ɓe ɓannude bonɓe kono wallahi sinda maɓɓe yiɗi wonɓe takko maɓɓe ɓen sabu na wonɓe kamɓe ko fi adna maɓɓe no moƴƴina ɓe woni wonɓe takko maɓɓe no yeeyude laakara mum o fiyo adna ɓeeɗa kamɓe adna o maɓɓe seeɗa e adna oɗa boyi yo moƴƴu Abou Hazim o wi ko honɗum mi faala o wi miɗo mari ko no woodi komi faala ya waɗana mbiɗo jogii haaju mbiɗo jogii annde mbiɗo jogii mapunde honɗum o wi honɗum wowɗum o wi ko ya naadan aljanna dandami yiita la ilaha illallah la ilaha illallah man yaqulu hada al an o wi ko ya naadan aljanna dandami yiite o wi ko ɗum o wi a ɗum ɗo nami jeeyi ɗum ɗo mi mara ɗum ɗo
wonna ko mi mari feere konko mi tagana ko fi adna on ɗo o wi mara haaju goɗɗo gosina ɗum ko ɗum noon tum ma pinimi ko ɗum jogi ande fewdo ɗo قال نعم قال ادعو الله لي ويترن لان الله ترن لان الله تابين ما دعاء وي اوا وي اللهم ان كان سليمان من اوليائك فيسره لخير الدنيا والاخره وان كان من اعدائك فخذ بناصيته إلى ما تحب وترضى قال سليمان قطو وي الله ستاي سليمان هو يالي خليفة ويالي معالي ويالي فضيلة عيون سليمان الله سليمان ستاي كو يبه ما بين جيا الله نينا مو موجere adnan ila kharandem fo bannanamo Allah si o koye ayɓe ma ɓen jeeya ko gaño ma ni koye ayɓe ma ɓen o jeeya mo waɗi ko welata Allah ara woni gaño Allah nangutinde makko nden pooɗa wippitamo naɓiramo ka ɗoftare ma nden woni ɗon ka wela e ma o woni ɗon lando wiyaccirni yoni Abu Hazim inni karamo kojo o inni mi juutinanima mi ɗuɗɗini si tawi hiɗa hande e wajeede hara komi woli ɗo komi ɗuɗɗini si tawi ko a jaɓay ɗo ko a danay ɗo ko a waajitorowo mi wolanima buy ɗum ɗo mi ɗuɗɗi yoni si tawi le wona a waajitorowo hara yo mi fawtin hoore an ala ko mi yango fellirgol finkare nde ala kural kono arabu ɓe wiyata o wi ɗo qad aksartu wa atnabtu in kunta mi ahlihi wa in lam takun mi ahlihi fama hajatuka أن ترمي عن قوس ليس لها وتر قال فما تقول فيما نحن فيه قال أو تعفوني يا أمير المؤمنين قال بل نصيحة تلقيها إلي قال إن آباءك غصبوا الناس هذا الأمر فأخذوه عنوة بسيف أو بالسيف من غير مشورة ولا اجتماع من الناس وقد قتلوا فيه مقتلة عظيمة وارتهلوا فلو شعرت ما قالوا وقيل لهم قال رجل من جلسائه بئس ما قلت قال أبو حازم كذبت إن الله تعالى أخذ على العلماء الميثاق لا تبينونه للناس ولا تكتمونه أولو لاندو وي باونde yewtere ɗo juuti o wi enen ko honɗum wiiɗa e ko min woni mum ko ngu laamu ngu min woni mum ɗo ko honno wiiɗa ngu ko ngu sharia jaɓi ka ko ngu sharia jaɓa o wi excellence on accata yafoɗon mi ɗum ɗon fimi ñaawugol ko honno wonirɗon e laamu mon acce yafoɗon mi ɗum ɗon o wi ko laaɓan reedu tun wownanami yandi ko ya laaɓanan reedu na goɗɗum simi jaɓi awa simi jaɓali ara an a waɗi ko hanɗa wadde kon hara a waɗi ko hanɗa wadde kon o wi awa andu babiraɓe maɓe ɓodde e Marwan ha e Abdoul Malik o wi ɓe jattu ngu laamu yimɓe ɓen ɓe jattirngu doole kaafa finkari ɓe fellu ɓe raɗi ɓe waɗi doole ha ɓe hendi laamu ngun ɓe jooɗi wona yimɓe ɓe suɓiɓe dey wona yimɓe joɗɗiniɓe dey wona wela yimɓe kadi kono ɓe jooɗi ke hoore doole ko ɗum woni toon ɓen noon ɓe maayino ɓe yahi Marwan maayino Abdoul Malik ɓen ma maayino gonga Abdoul Malik no woodi ko waɗanno sabuna ko kanko atti tafande julɓe ɓe mbuuɗi Abdoul Malik ibn Marwan julɓe ɓen heɓugol mbuuɗi indépendant wona mbuuɗi beru maɓɓe harana mbuuɗi farisiyankoɓe ɓen e rumiyankoɓe ɓen ɓe huutori ko kanko moƴƴinɗi mbuuɗi ɗon ɓe ini a dinarul islami awi dirhamul islami woodi ko wanno kono ha ka fuɗɗode moƴƴano o wi ɓen noon ɓe maayino ɓe yahi hara hiɗa anduno ko ɓe landoya e ko ɓe jaabi on tumati andani ko honno joɗorta ka laamu ko woni anda goɗɗo go e joɗode ɓe o karamakojo Abou Hazim o inni he a wowli haala bonka a wowli ko boni nani ɗa wonna lanɗo sifa ɗum nari ɗi wolanta lan ɗon a wowli haala bonka
o inni wallahi a fenay an woni fenowo o wi Allah ƴettidi e karama ko ɓen aadi ko yoɓe wowlu goonga kan ko yoɓe feññi goonga kan wotaɓe suudu goonga kan few ko nin aadi ɗo mimi hunni ɗo landon wi ma ko goonga makko o wi ene ɗa wawi mi wasiyade la fala ya wajulan kadi fahin o wi awa kono mi juutinta noon o wi hino waajo nazzihi llaha wa adhimhu an yaraka haythu nahaka aw yafqidaka haythu amaraka ثم قام فلما ولى قال يا أبا حازم هذه 100 دينار أنفقها ولك عندي أمثالها كثير فرمى بها وقال والله لا أرضاها لك فكيف أرضاها لنفسي إني أعيذك بالله أن يكون سؤالك إياي هزلا وردي عليك بذلا حتى ذكر قصة موسى أوي واجو أنغو أوي سنين الله لأبين الله مونين الله nde o yiyete kaw haɗu maɗon ko satti wota Allah yiye kaw haɗu maɗon de yo Allah mawnu ha tawa Allah hattatako ma kadi kaw yamir maɗon ɗa mawnini Allah ko Allah wi kon hiɗa tewade waɗa wiyaɗa mawnini Allah a mawninalmo no haniri noon hiɗa mawnini Allah ko Allah haɗu ma kon acca o wi ko Allah yamir ma kon tawde mayɗa waɗa ɗum ko haɗu ma kon tawa ɗum de ko satti o ko satti wajugu fof ni mo jaɓingo haray o gayni on to maati o fokkiti o hawti kankara makko jongo fokkiti o acci mbattu ngu lando wimo ari eyno ɗo dinar wulure ko ɗum woni diya ɗum ko 1 milliard 260 millions fewdo ɗo 2 milliard afan 1 milliard 260 millions franguine o wi hino ɗiɗo o wi noon yamari sifa ɗi boyi kan ɗo sowno womi waɗante sifa ɗum kalama ko jom bugitiɗi na wattugol hara goto yiyali alhamdulillah no wawi on yiidone maɓɓe yiyima yiidnoɓe kono alhamdulillahi i konno feƴƴino ɗumanino hara woltaki o bugiɗi o inni wallahi hay an mi yiɗa ñamaɗi hay an mi yiɗanama ñamugol ɗi ko honno mi yiɗita min ñamugol ɗi o sifiɗo no gisa annabi Musa ko yahuno Madiyana to o yarnani jiwɓe ɓen yahi yeeto e bemmuɗo men hawri e gorko moƴƴo o yarna kanko walli men min yarmi ɓawi o addoymo ɓay Musa ari o ɓannanimo ñamete o inni ñaamu o inni mi ñamata o wi a weelaka ko a settejo yaɗo balɗe hino no wawɗa o inni wallahi lan weela o wi kono menen komin yimɓe suudu komin fini min tawi kon ka amen minen min yeeyata golle komin golliri fi heɓugol joddi mum lahara min yeeyata ɗum adna on hay si tawi ko kangen waɗa ha adna on heewi o wi miɗo huliti taw hara riñirɗi ɓannuɗa ɗo hara ko coggu komi townani ɓe hayrde mi yarnani ɓe kon hara ko ɗum yoɓudami temin komi waɗi noon ko fiyami ɓe joddu lahara hara mi yeeyi lahara ngon fi adna on ɗo mi watta ɗum few o inni min kadi mi tawru mawɓe am ɓen minen aada amen on kala koɗo arɗo ɗo o waɗani men o waɗanama men okkorama ɗum ɗo ko ñiiri ko ɗum ni bisimilla ñaamu o ñaami ɓay o ñaami o wimo kanko o wi hey ɓay o addi on qissa haw gayni o inni ɗi dinaruji wulro ɗi adduɗa ɗo o wi ɗi si tawi ko fi min tum waɗanɗaɓi ko geɓal am min ɗiɗi daganta ko lan haajiɓe daganomi si tawi ko min e yimɓe ɓen kafiɗi ko e mana hara ko jawdi ma an jawdi personnel lakkere ma addanɗami ɗi mi faalaka si tawi ko e mbuuɗi état on ƴettuɗa hare miɗo mari ɓe mi kafiɗi ɗi ko a waɗana yimɓe ɓen fop ɓe laamiɗa ɓen fop waɗi ɗo min kadi simi ƴetta hara woni geɓal an tawi ɗo ɓeɗo ɓe famodittamo ɓe no hucciri feere en torki Allah waɗe huloɓe Allah allahuma adna fi man hadayt وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم ول علينا خيارنا
وقنا شر شرارنا، اللهم قنا شر شرارنا، اللهم لا تسلط لنا بذنوبنا ومعاصينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. هذا ثم صلوا وسلموا على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى وعلى آله الغر الميامين وصحابته الكرام الأبرار وخلفائه الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
ɗumde ɓe yahata joni hitti joni ko gakose wona e hoosede fayda ɗo o fowlannama hutede ma ɗum ɓe inna joni ɓe yeeyaynoɓe engrais ɓe inna joni minen ɓe wona e détail joni mi yeeyra e gotum gotum ɓa min andano ko honde kadi mi yahata l'islam no jaɓi ɗum l'islam harmina ka l'islam happanani tulaji on kono ko o ɗaɓɓata ko inna tawinaka so tawi ko engrais ɗum yeeyata wonta iwɗo wonta yeeyo détail ko l'islam on no rerɗini no tori no jeeji neɗɗo on yo hoyna siɓɓe makko ɓen ko yurmeɓe o ɗuytanaɓe kala kala ɗuy yurmaɗo julɓe ɓe ɗuytaniɓe wallahi allah yurminaymo allah ɗuytanaymo no gasa on tigi wiyaɗo joni yo profite ɗo kañum kadi woday ko heɓano ko ko ɗo heɓata on tigi moba ɗum allah lanca ɗum nde wota kono noon harma so a nani joni a soɗo e marchandise nokku a sodini ko hoyi a hewtugani hamɓe ɓeydi ɗo a andi joni nde a yaha ɗo koko ɓeydi sodata sella ka ɓeyda fewno ɗo a wiyanaɗen ko goni sode a marchandise ɓeyda ɗon woni ɓeyda ɗo sella ka ɓeyda ko ɓuri moƴƴitara ɓeydade anno woni ko wiyete dagagol no woni ko ɓuri moƴƴude dagagol tagi ɓe yeyna ɓe faalira o an tawi anda rawa gey fu ko haldi foti ko wela yeeyo won e sodowo tawi sodowo weltori sodu fof ko yeeyo weltori fii ko yeeyi ko alhamdulillah ko noon ko ɗum ɗa on alma no ka o ɗuɗi darɗe goo ɗuɗi darɗe goo ko honde wiyete on ɗiɗi julde jama baraji julde jama heɓo ɗo ɗinno kay darajaji no kay yetti tawi a habbir an o salminde a habbir allahu akbar ɗum ko wi assalamu aleykum wa rahmatullah ara heɓi baraji julde jama kono wi gon a heɓi darde nde ɗo darde nden a gontayde go'o yimɓe fottani sa taw almami on e nder darde takkitiɗe o waɗani ɗum a tawni wona noyi allahu akbar on darodi nden noon o waddi rukku nden ɗon a wiide ko ɗum ɗon no fottana ɗum pour en no wi karama kon ɓen 99,9 pourcent maɓɓe wi sa tawi mo tuwi a tawani mo dari a tawi o nangi e koppi an kadi a habbi a nangi e koppi ɗum tawtirino ko fanni o ko fanni imanɗi ɗon nden ɗon a wiide ko karama koɓe goo seli imamul Bukhari tawa e maɓɓe docteur jo men goɗɗo gono ɗo no sembingol konngol ha wiita tawti alman no waɗi ruku nden o a gontatade ko nabi sallah sallam no magani daliji selluɗi wonde sa tawi alman on no turi o ɓantaki taw a tawtimo ɗum hara a heɓinde ɗum darde kono sa tawi mo tayyade emo jooɗi mo tayyade o tawi a haɓoto a anda so salmina e to immoto hewtuini andi kadi allahu akbar joɗɗa a joyi ko noyni assalamu aleykum wa rahmatullah woto an kadi salminimo ɗaɗa wiya waɗa jama goɗɗo goo ma juule feere konti a heɓi bara juule jama few kono ɗo waɗa sendi kono fof kono billay na
malaikaɓe aroɓe du'ano en inna yo Allah naadu en aljanna yo Allah dandu en yiide yo Allah yafane bakkaruji maɓɓe ɗi ɓe du'antako ɓe deƴi ɓen ɗo ɓe yaltal noon dina kono ɓe perdi mo ɗuuɗe ɗi du'aji ɓe malaikaɓe ɗo danda boneji mum ara ɓeɗo oɗo luttuɗo ɓay joni laawiki wiyatako ɓe moƴƴi hakkude maɓɓe oya ka yewto ka gaɓu kanko wontiɗo ɓawo ko yo du'ano oya o ni tan ko o wanno ko o andi yo hande kadi o taƴata ko julɗo few o moƴƴo e yimɓe ɓe uuruɓe ɓe ɓen ɗo siɓɓe on toon naajo ɗon siɓɓe makko ɓen o jokko e ɓe o moƴƴo e maɓɓe o duwano toon naajo ɗum haɗa kanko wurɗon ko noon o hani wadde fiwo taw heɓu tabakka to ɗum landi ko tawdugol almami tawi almami ma on juula e feññina julde mum darde e jande mum nde si tawi almami ko suuɗa e jande makko nde jumhur en no wii ɓawo jo janggay fatiha watta kadi simore ɗon o gayni fatiha o watti simore raɓɓuɗu nde o gayni nden simore ɗon almami noon kañum jako ka juuti ƴettiroy yani yo fillito nden goltortewol ɗon kayo wat jotte go yeso ɗo kayo fandu non ko ɓurani mo so ɓeydi o fillitiga ngol jotte ngol o jangi no moƴƴi ko jottol heedugol ɗon go kadi o jangi no moƴƴi ɓay har ferde o jangi o e ɓe barata tan so deƴƴi ɗon bona kono noon fannimo jangude moƴƴude barani amma noon so tawi almami no feññide jangde mum nde kono yimɓedira so tawi ɓawo de janggay ta o ñetti Abu Hanifa Ahmad fi riwaya e Malik ɓeɗo wi ko yo heɓ hayo jan jogi dalil no ɗuuɗi no ɗuuɗi Imamu Shafi'i Ahmad fi riwaya baɗo ani hadith ɓeɗo wi ko jangay fatiha on tum kono ko honno jangata fatiha on tuma almami o gayni fatiha ɓe jiɗi mi jangi ɓe almami jangude fatiha kadi mo jangude abada ngol ko konngol min yi ko ngol ɗo ɓuri ƴiƴƴinde on de ko janggay si almami gayni fatiha deƴƴitiɗo seeɗa yo profite o jangga ɗon jangde yawde hayti noon o gaynani fatiha almami ƴettoyi cortewol go ma ayeje goo ko almami janggata ɗen ayeje ɗon kon farlaki mo janngugol ɓay farlaki mo janngugol heɗagol ngol farlaki no sella ka oya ɓawo jon jangga ga kañum kadi sowdi to ara almami no janngude corteji ɗiya ma ayeje ɗeya aggete ɗen hore fatiha sella ko woni ɓawo jon pi ɗiɗo wattana hiɗa armuɗum e woodi wona yo janngu taw almami gaynani fatiha mum gongo ɗimmum ɗum ko yo sowdi to hara goɗɗo namta sina ara hoore makko kanko ɗum nanita hoore makko ɓay woɓɓe sino sownita ɗo ara woɓɓe yeeso toon jenni ko ɗum goɗɗo wanno fewne laɗo maji mi anndi goɗɗo e moɗon min kafiɗingol corto min poɗodiringol o wi mali o naata o fil qouran ko ɗum waɗi mbiɗo poɗodir qouran mi jangira to eno jangira toon almami ko waɗana koyo ñantimi so habbide so jangi deƴƴe kono nokku go o wiyoyi enen no gasa en janga ɓawo almami moɗon ɓeyni hi woni tan waɗu ɓeytina fatiha on haralani haɗa ko ɗomɓude ferdude tawde noon fana heewani fana fayda heewina ɓeɗo ko landi o ka juuɗe subaka darde sakkitinde woɓɓe waɗa ɓuruɗo woɓɓe watta nelaɗo wanno ɗummunde juutuɗo o aggi few wattani hande kadi fes hadis anas on salama serano waɗa ɓuruɗo ha o maayi aslan hadis on sella hay se mi ferdi himo selli ara ɓuruɗo fana ɗan o na ɓuruɗo men on ɗo ko deƴƴitigo seeɗa hakkude gaynugol janngugol simone men e waggol rukkugol ko ɗum waɗi tuumagol e waggol ɓuruɗo on ko nunni sunnanelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓayran si waɗi hunde woni seeɗa o acciɗi o acciɗine fes hara holli